kaum tua umi ngonaya cedara lingka ulun bitalum lun kunti padah yang penting lupa tanda mulia ni bawatenyo jino lun pegah ngon izin Allah yang maha kuasa kuno kalun ja bapa lun langkah yang bak tempat kubah sejarah bangsa bak pedir museum letayum hai ayah nu kalon ulah memacam rupanya ada jamun ino kubah ye sigo nu singa wangi cedara manuskrip Aceh bereng tilupa dalau kubah di tino macam rupa sampai ada jamun kuruun lupa nyolage kupia ada kalau rupa menanci yang lain nyong rapa iya nyo jamun melupa nyo awe pina lain ni banyak wangi bong ade ya nyopat na bude putaka maja nyo bude Aceh bereh bukan le gutima kape cedara nu kanan panjang lagi nyo bago nyo buto gol lagoina oleh nyo bude kape wangi bong ade peteton Belanda gutima Belanda wate kamate guco bude le gerilya oleh nyalam nyopat na pudung wage orakan nyo gucang kape Belanda ino ku bamba museum pudir wage rakan don nyopat turupung hayo lagoina nyanote gejak melake ba urang kampung gulake tulung guna belanja urang plung lang tuan guplung ba kape gupupung bude wage cedara nyan ba urang kampung kagejo pade la dombo hate are pikana gutukan ngan are wangi bang hate buruhangan pade wate nyan guna menau aku bagawa wangi ayah dalam sejarah hanya guna ta baca anu muda mata jino Mebengku lalo ingat sejarah bangsa le urang awai hayu bukan le hai rakan bong hati carong lagoina sampai ke ingat sampai ke pikir ke pegat bude ngemprang Belanda menan hati lam rincongan pedung Belanda ku kalung matemu keba nyan ku jojinau tanyo hai ayah nyong kagu keba sejarah bangsa benada ingat ada mutua ingat sejarah pusaka maja mungkin kit bacup mengketulon pegah Mbak museum pedir ke bah macam rupa munyo perule nyak tulis sejarah jut kena langkah wangi cedara karena macam truk bak kupiah nyo ke bah kamu tun lama nyo motif Aceh bereh melupa hitam ngan mira tang pulau pina panjang tan kita ampulun pegabi tu di lagoina kadang-kadang urang hana mumpam sejarah nagu pegah yang kongkon haba buta ingat tanyo kamewah ingat sejarah wangi cedara di urang jamun mata penjajah hudip dan mewah wangi cedara yang kejadilah rekan bangate letar hanale takalan syuhada etno delay habalun pegah singoh hai ayah lon sambung tuma lun pegah bacut bak anak muda yang penting melepak ingat sejarah pusaka maja nyan urang jamun masa delay hai boh ati gu pugot bude gu hon lagoina
Pakon masa jino gaduh temu peke. Hana tapi ke sejarah bangsa. No kemantang dari luntuan. Tingo harakan tak sambung tuma. Tung tung tung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.